ताळगावचो रस्तो सिवरेजी खातीर खणून 2 पावसाळे गेले, मात अजूनही रस्तो जाग्यार पडना। गाडयेन येतल्या वतल्यांचे हाल जातात म्हूण ताळगाव आनी सांताक्रूजच्या आमदारांनी पीडब्ल्यूडी मंत्री ढवळीकाराक बरो झुजरायलो। या रस्त्याचेर इंजिनियरांचे लक्ष ना म्हूण रस्त्यान स्वता येवच करपी मुख्यमंत्री परिकारूय मदीं पडलो। डिसेंबर मेरेन रस्तो जाग्यार घालता म्हूण सुदिनान उतर दिला। सुदीन म्हणटा सिवरेजीचे काम ट्रेंचलेस पद्दतीन करपाचे। फाटल्या सरकारान रस्तो फोडलो तेच चुकयले। Could you just tell me in how many years will this project be completed? Will it be completed in your terms? Whatever works going on in hand, which are tender in 2011-2012, will be completed by December of this year. Why has this been neglected and why has this not been done? In some places in Talegaon, Speaker Sir, there are no roads. To be very honest, some of these roads or some of the sewerage line has been completed last year. So last year when I asked the engineers, they said they had to wait for one rain. So one rain is over. Now this is the second rain. So what are you going to do about that? Speaker Sir, honorable member जे सांगता ते बरोबर आसा। हांव स्वता त्या रस्त्याचेर वता। There is a total neglect by those engineers. हांव स्वता त्या रस्त्याचेर ट्रॅव्हल करता। There is a neglect. I will personally monitor it. एक कॉन्ट्रॅक्ट जो आशिल्लो तो हांव आसतना काडूना। हांव आसतनाय ते काडून आशिल्ले। पयलीं जर ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी वापरली जाल्यार हो प्रश्न येनाशिल्लो। ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी थंय वापरपाक जाय आशिल्ली। गोंयच्या राष्ट्रवादीक सध्या प्रभारी ना। राष्ट्रवादी काँग्रेसीक प्रभारी नासतनाय बरो वावर करपाक शकता। प्रदेशाध्यक्ष निळकंठ हळर्णकार पक्षाक सांबाळपाक शकता असो विश्वास राजनान उक्तायलो। सावंतवाडीचो आमदार राष्ट्रवादीचो गोंय प्रभारी दीपक केसरकार एनसीपी सोडून शिवसेनेत गेला। डेंटल कॉलेजीच्या डीनाची ट्रान्सफर करून सरकार अल्पसंख्यांकांड वावुरता हे दाखोवन दिला म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केला। The next is the removal of the transfer of the dean of dental college. Is it not a psychological torture that suddenly you have come out saying that there should be a rotation system? There are only two questions why he has transferred her. One, that she is a very dignified minority member, or she is a spoke in the wheel in the tenders that are being floated, which have been postponed 12 times. Our central president is confident that the local president can handle it without an observer. We may be observing something else, some other state he may be given. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। पद्मनाभ शिष्य संप्रदायान सगळ्या हिंदू खातीर वेदोक्त श्रावणी विधी दवरला। 10 ऑगस्टाक कुणय तपोभूमीचेर सुवाळो जातलो। ब्रह्मेशानंद स्वामी मार्गदर्शन करतलो। आजपर्यंत संप्रदायाशी संबंधित सगळेजण यामध्ये सहभागी होत होते, परंतु यंदा पहिल्यांदाच ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराजांनी गोमंतकीय जनतेसाठी श्री क्षेत्र तपोभूमीवरती या वेदोक्त श्रावणी विधीचे दरवाजे जे आहेत ते उघडे केलेले आहेत, ज्यामध्ये ज्यांना इच्छा असेल ते सर्वजण या विधीमध्ये सहभागी होऊ शकतात, किंवा जे चिकित्सक आहेत, जे जिज्ञासू लोक आहेत, त्या सर्वांनी हा विधी नक्की काय असतो, श्रावणी विधी वेदांच्या पद्धतीने वेदाने सांगितल्याप्रमाणे कशा प्रकारे तो साजरा केला जातो, तो केला जातो, याची सर्व माहिती जी आहे या 10 तारखेच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांना अनुभवायला मिळणार आहे। सम्राट क्लबाची सम्राट संगीत सितारा गोंयांत 5 केंद्रांचेर जातली। 16 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबर मेरेन दिवचल, म्हापशें, वास्को, फोंडे आनी बेळगांवां पयल्या पावंड्यावेली सर्त जातली। 23 सप्टेंबराक पणजेत फायनल जातली। गोवा बागायतदारान भांगरा उत्सवी सुवाळो मनयलो। आयतारा फोंड्यां कुर्टी सुवाळो जालो। कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंग, उद्देग मंत्री महादेव नायक, सहकार मंत्री दीपक ढवळीकार, खासदार नरेंद्र सावयकार आनी बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। आमची भास ह्या इयत्ता पयलेचे रोमी कोंकणी पुस्तकाचें विमोचन जालें। प्रताप नायकान बरयल्लें हें पुस्तक पयले क्लासीक वापरूं येतलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।